Kayau yadi yathit balai sngi linter bala pelong dek office u Deputy Commissioner ke West Giant Hills District Hamadan Drisalen Jawai halor kathong ban kentiu ye kibriu kathan bat kejela kabalas dang hene kasantarik unok pra arjar arpasau balawan ban shimenta shongshit de kipat pa ne kitana trekam sorkar repair ki village organization kiriu shimet bat kiwe Hakini kayaw ladon haduk kumbasis pa arpaw tili ki stall balawan ban shimenta kentup ki bawan di ki marrep badang shudap ket nalor ki bala penrekyang nang ta ki tiar ki jan bagi shna bagi thanhi ki jingbam ki jingdi beper bagi shet hi ki stall ajing tip bede bakalan puli puthi kumjo ki lat yo kam yo jam Shushu ladon ru ke jingpen i ye ka saptem sapruai shat ten rai bat kiwe Yakni ka yau yadi yathit lawan ban play do MLA ka second July constituency wailat miki shilla ringkat ka jingadon lang UDC but SP ka West Giant Hills district UBS Solia US Sirti ki officer sorkar beper bat kiwe Wailat miki shilla habakren hakani ka jingalang play uloong bakum kani ka yau yadi yathit dei ka rinsan na ka bentaban kentiwi kinong rep kiriu don sap bat ru iki khun samla bekin yo jingtip iki lat yo kam yo jam Ula kenturu bekin yemir jingmut bat sam kelyang iki jingnang jingtip bat ru ban pediang sngobha da kadur khmat ka bapu samrki ye ki briu ki bawan mi ha ki stol jangki Hakini kesengi la yo lat ru ban ye kren bat ki kat tu kat ningut ki pai ba be shimenta ha ki stol beper Artistic connectivity here, and I'd also like to express my thanks to the employers. Tenete daw nga apila le yo nang ra biya gani ka kubor cheki bi gon gi thao bon gi lok ki jor gyong igo do wan na kaleng gi district kat wadang man he ka sen go nang kong boy bon gi wom tip ka tanga yuluti man na mi bi dep nei ni le snyal pha yes bo agi status ki yong pi ya share agi group ki yong pi knang wa ki nong chong chnong yong rilong jan tia yo tip ki ya gani ka program yo ya wan gi yo ya man gani ka dai ka thet ne ba ka jingkwa ka yong ngau wa man na kut kani ka program ha nyau torik to warok kini ki stalls ki em hini to ka main ka jingmut ka yong i ka jingmut ka yong nga kwa aw to tip ba yo em lang ba na kini ki stalls ki wa lang ba ka jing dai bi kini ki lesni ki em bi hini ye fi pendap pen kot chisnem ye ijing em kam yong ka yong sen ta ka te to ka jingmut ka yong i na liang yong ka district administration ne liang yong ka sorkar how pen man ikam ini program tengah yulutio wa kilok pijor da wan gi wo emen sen ya kini program but neliang tudang diskusi neliang wa district administration neliang DC baru ba basan wa kenmo wa open tip ya pi boy gani to dang kasen go nang kong the boy ong pi tip merit snem da man de gane henry nga kwa open tik na ya pi wato kani ke program to yu banjori wato neliang yang district administration to ule igabaj manusnem annually mo ba basan ngin le baj man la usnem knang ba pi kinong rep pi kinong region ri kinong sor kinong chnai gini gitiar to tipi wato every year how December to daw em ga exhibition ko he kam gani yo tip sap pi pun ready ustok igitiar gyong pi boy em gini ki rap miet tadi yo piu ong piu dai ha tu ga yaw rap yo he dor ne te yo mentoy pi te ne te daw nga kwa open tip ye pi wato tani ga program to open man darai wato nado mentus nem lenter to open man bai ga every year but next kemi wato kat nang mi usnem yo nang penhe chu iga hagi benta go per
Ni sila support ke tourist spot. Tourist spot ni supply. Ni ai kum sora semalon nong sa Elpanpor support mulai stadium. Ya gini kita pisnahi marway ni dan kam Ini pun ni dan kemba lanjut sangut entah. Maka jida kayo hati. Kabiang ni kayo kahat kabiang yang minta kadang biang. Semaya tu pada yang lima pelupur na bantaban sinaya gini kita. Akan nak pelupur pelupur. Ni kum yakini kita rengi penutpor ban lek khari kideng untuk saklau untuk ada kan khlau pada ni sak pengkut gitu ada pengkut untuk ni that ni ada that ni untuk sa chna pada kini ki chna mo te kum karanti pada ni tho usit ni khit untuk ada khit untuk usit ni bu ni bu i pengkut i krut ni chna pada ni than pada kan tak. Kinalor gani kam kita kan street kam kita street kita. Tanya kan ya banyak le. Barok sisna mentala don sausnam sansnam mentala don. Gitu. Gitu ke ayam liur bangam yok me tengah sisna tentu kan. Sisna ngabu untuk acaka kebar kiang bah. La adap untuk dan la kiang untuk ada pon ding yara lagi. Tai. Tamalong kamduna patken poliot. Jika hukum kan ko por pat di la bahaban tanya. Bala bahata hukum benai sipau khatwei. Ado kumenta benai. Ado benai baar gitu. Datang tu pada apa benai balai basa wasan bandriu gitu ado ba nyau wasra kabut. Dan sancar bentengat yo. Teng suyo teng order lihat kan. Long su im lah ka im apa tu kan. Kamu biang ang kan. Biang ni. Ka pertut ke VO yang i ka chimkhia VO ka group yang i pertut ko ka yaluti SG te naga chnong yang i wan i man gi krek lang i kam ha ka group ka yaluti te pen thong i kini ki sentu yang i di thong i ni sentu te em ki yaw ki wa pha ki yang ka MSLS ki NRLM naga block lesken bon sin hau em ki kam kini ki yaw i jo lai ha bahai demete te deu pelaya ya ki le kam wa bon ki member SAG ki wa cham ni situ chini demete te ki WhatsApp number cham ni te ding ba wa bo i ki WhatsApp number te se bo status i ki kini ki sentu ki wa i thong ni hayong ha sem yong i te ye i pen laya ya kini ki sentu ki wa i thong i te berbar hau em kam gini kejat yaw dari em cuman di yaw le i bon sen jo lai i kam gini ki yaw bo pelayaw ye kini ki sentu ki wa thong i Nalor gani ga kam thong sentu ma giji de kejat kam jule nalor ke kam thong sentu nga mano kam ka BC yong ka Lasken block wa hap hapo ka MRB yoksi wo apply ram ya ki member SG nete wo le suram ya ki wo uthap paisa ki wo inu gnu jing em kam yong ki SG hapo chagabang langba yong gabang te nga kam ka BC nga ye o apply ki kinu ki jai ram ki kwa ki bat kam jo le ki kin chau ki da kwa ki thap hapo ki account yong ki nga ye wan ra bat kam jo le ka machine le nga em o ka micro ATM te lengba ketika micro ATM te ki SAG member ki kitu ki pension scheme yang temen kita ye ki usai lengba ka ATM card yang ki ye ki usai ketika paisa yang ki haki chnong ki thau yang i lene lai i chaki fail ki wa em ki bru ki wa kwa usai paisa lengba ka ATM card lengba ke tele ye wan ra ki atau isne terang Iwan ini Nagita Solution Training Academy Center UMHTH New Hill. Nga manakawin na trainees ko da dap ya ganiga craft lettering.
dan ini pun siapa komen untuk oyo itu minta kami hari ini exhibition oyo itu penyukai segini jengpam yang iwo ceri di ini boleh yo jengkai ini training yang ini wah lembaga ini skill mekalia boleh coba unity mana bagi dia training mat Ini sangat belajar rat or ini pertai pemir pertai korang hakwai yuk lesen benta hakan nika program kuaman les ni dok mentu mesti dok menkawi tengah pertojangan kong Kristina sayo snow yang ana mulai grup yang si borlang ada grup yang ile Emic Society property yang scam producer society hakan society le langi dia bikin produk ini ko ada pelai wah le em ko order slice le ye pelai ko em order do powder ye pelai halus dan debon truk de pelai unu slice unu powder le ini ko boleh kan di ile man ye le langi tekat nu dapat senyo kemen kukro wah yuk yang bentakah mini program tekat ni sini ke sorkar skim de kere yang semen de beki de ko ya form de grup man ko jeng mentoy ile ko do ko ya form grup do ko em society yo jeng mentoy sibun temen tu ka dah nilai keleng yo ni cermin untuk dukan nilai tah sorry tayo nu cermin le mentu ka dah nilai yawi lai keleng lai cedal hi Kolkata Bombay lai i Manipur ye wararu khanai pi thau lai oto man lai yang panu cermin yang i mi cermin la kadong yang i manu kam ong ki fareng por la kadong tadap jesno kemen sien biang le oto wa nei po se ipor sarkar temit apa ko ye i teman lai sabari le ye pher kata kador dai oto sang thok pi sabar man kayau le dai ba kador ye ba ta selong jawai man i abo i kejok kador man kejok sang sok kador kate ta dang ai ko blai so sarkar ko de temit i kan tam wada pelai ki ma cemta yang blai sibon. And I want to add one more thing that this is my first time attending this kind of buyers and sellers meet, and I'm very thrilled and excited. And if I get opportunity in the future, I will not miss it, and I will be always ready for it. Thank you.